E o tātou talo. Ia mālie upa lo ngutu ma mawhauwhaunga o mātou loto I lau whawhaunga lo mātou atua o lo mātou papa ma lena te tōngi ola ina I mātou. Ameni. Mawale matuai tai nai tātou le nei sā mai le tusi sā whaitawina o le tusi a e Peru I lona mtau mua a le whai upo e tolu. O ia o le pupula o lona mamalu ma ua matua tusa lava ma ia. O lo whātū mauina e ia mea umalava I lana fionga mana. Na whamamaina e ia tātou ngasala. O na nofo ai lea o ia I le tūtau matau o le silisili ese o ilunga. O whapeo na silisili o ia I angelu. A whai au te toe tau ma whai e wha upu ina le whai upu lea a ve matua. O na whaitau ina lea whapea. O Yesu Keriso, o ia o le pupula, o le mamalu o le atua. Ma ua matua tusa lava ma le atua. O lo whātu mawina e ia mea uma lava I lana fionga mana. Na whamamaina e ia tātou ngasala. O na nofo ai lea o ia I le tūtau matau o le silisili ese o ilunga. O whapeo na silisili o ia I angelu. O le matua umi le nā. Ai ua o manatu e au mai a toa le mawhauwhaunga lea o lo I le whaiupu lea e tolu. E au mai ai le manatu au tu o le aso. Ma o le manatu au tu e whapea o le winga ese, o le tūlanga winga ese o Yesu. O le tūlanga winga ese o Yesu. E ia o ngā le lotu iutaia. E matua tāo fiofi ma mau iei tangata iutaia. Mai o le tele o ia a o ngā o loa vea ma o ngā to tonu o le teletonunga wha le lotu o le lotu iutaia. Ia po le lotu lea e taua o le Judaism. Ia po le lotu o tangata iutaia. O teletonunga o tangata iutaia e latu teletonunga o angelu o ave fe au ia le atua e lātou tia mai al finangalo le atua I le nu. Mai o lo iai tala o le whenga intuai ma le whenga inga fau o lo whai loa mai iai ngā luenga angelu. E fo lātou teltonunga e winga I Perofeta o le fofonga momoli lea o le atua I tangata o le nu. E wala mai Perofeta. E on tātou loa ia le whenga inga tuai o lo iai Perofeta te tele ma Perofeta laiti. Perofeta e peo Isaia ma Jeremia ma Eskielu. Ia ma Perofeta laiti e peo Hosea ma Amosa ma. So I titi lava o le afa atoa o le whenga inga tuai o tusia le au Perofeta. Lo iai fo lal tonunga o tangata iutaia I le tāua o Perofeta. Lo I fo le tonunga o tangata iutaia o tangata e Peru I le tūlafono ma le tūlanga o Mose tonu o le momoli na mai e le atua o tūlafono. Tūlafono e peo tātou I loa I le tusio e soto. Ia o lo au mai ai ma le tusio Deuteronome ia tūlafono. Aua nei whai mo oe si atua ese I o luma. Aua te ngaoi, aua te
moli mau pelo au te mulilua. O tulafono ia o lo avea ma teltonunga tangata iutai o tulafono ia maile tua. Na wala mai a mos. Tūlanga foi lao mose i teltonunga o tangata iutai e maualunga. E fo lato teltonunga i le meo leo singa o le taulanga. Ma e manatu tangata iutai o le taulanga e whaia i le tino manu ma le toto o manu o le awala lea e wha maangalo ai anga sala tangata anga sala. O teltonunga umane, teltonunga wha le lotu i utaia. Tusi lai le au e peru. O le tusi na tu sia e se tangata kerisiano ua li liu e se mai teltonunga wha i utaia i teltonunga wha kerisiano. Ma o lea wana avea le tusi lea le ta ua o le tusi ia e peru. E wha malamalama ai tangata e peru. E sili atu Yesu Keriso nai lo a ngelu ma profeta ma le awas taulanga ma le whainga taulanga ma mose ma tulafono sili atu Yesu Keriso nai lo mena ma o le awa te tele na o tusi lea o le awe peru e lua vai aso lo whaonga ina le tusi whaitau aso e au mai ai a tusi whaitau o lea aso ma lea aso mai le tusi lea ue peru o te manatu a whai o saili se a manoa e malama ai tātou le tusi lea o le au e peru le a manoa le leile whaitau ia tusi whaitau o lea aso ma lea aso i tono le lua vai aso e umane le lua vai aso uma ona e whaitau ina ia le tusi le au e peru. A lea lau whao ngā ina le launga o le aso ma le launga o le sa sau. E au mai ai se au te tele o le winga o le tusi lea i le au e peru o le tusi ia e peru. Whamoe maua lunga lava o le tusi. Ina ia whatatia se whatusu sanga o le se senga o teltonunga wha iutaia ma le teltonunga wha kerisiano ia Yesu Keriso le alo le atua. Paolo manino nei i whai upu ia na tātou whaitauina o lo tatala ai le tusi leo e peru. O le atua na whetalai mai ana mua i o tātou tama e ala mai i perfeta. A ua whetalai mai a te tātou i nei aso e ngatai e ala mai i le alo. O leo tō fia e ia e whai mea uma lava mōna tofi na ia whaia foi mea uma e ala ia te ia. Manino leile a mainga o le ese senga i a wala mai o le fitalai mai o le atua e ala i perfeta. Ma le whaupunga lewa whai mai a ua fitalai mai a i tātou i nei o na aso e ngata ai e ala mai i le alo. Tolu ni meta ua o lota umwhaile e a le tustala i le au e peru e au mai i uruai whai upu ia o lo whaonga ina e ta tala ai ma whato mua ai le tusi. Me tolu ni meta ua o lo mai ai whapea le whainga o le whaitaunga o le whai upu. O le atua na whetalai mai ana mua i o tātou tamā e ala mai i perfeta. A ua whetalai mai i nei o naso e ala mai i le alo. O leo a tōwhia e ia e whai mea uma lava mōna tofi na ia whaia foi mea uma e ala i a te ia. Mai tolu ni mea tā ua whale whatua tua o lo au mai e le tustala o le tusi i a e peru. E wha ese ai mea ia e lua, talitonunga o tangata e peru o tangata iutaia o lo mau tutu i ai o lato talitonunga wha le lotu.
Ma Yesu Keriso le alo le atua. Me ia lo tau mawhaitu stala e o mai. Ma o mene i tolu mua. Mo leo toi feta lai mai le atua i ai tātou e ala i perfeta a o lona alo. Ua leo toi feta lai mai le atua i ai tātou e ala i perfeta a o lona alo. O le awa onga mua leo au mai le tustala. A whai o tau tangata i utaia o lai tau te tonu o lo feta lai mai pele atua i ate o tau e ala i perfeta o leo le atau atu i ate o tau e le ai. Aso nei, o leo feta lai mai le atua i ate tātou e ala i lona alo Yesu Keriso. E o onga lona lua. Ua tō fia e le atua lona alo e ao i ai, ma tū mati e tia i ai, mea o malava na ia whaia. E le tonunga o tangata i utaia ma o lo tā ua fo i tonu i tala o le fōwhanga e peia fō linga o le tangata le taua lunga o mea uma na whaia i le atua mea uma i le aso ma le aso ma le aso se iao o lava i le aso muli o na ia whaia leo o le tangata e whātusa i le atua mai fō ringa mai ai o le taua lunga o mea uma ma le ao mea uma na whaia o le tangata ola. A lea laua. Tusi atu le tusi tala i le au e peru ma whai atu ua tō fia e le atua lo nalo. E ao iai ma tū mātia iai mea uma lava na ia whaia. Nala o na whai mea ia ona o lo nalo o Yesu Keriso. Lea onga lona tolu o lo tau mawhaile tustala e momoli i tangata e Peru na whaia mea uma lava o le whawhanga e ala i le alo o le atua o Yesu Keriso. Mea uma na whaia e Yesu Keriso. Tā ua i o onga ia o lo tau mawhaile tustala e ao i tangata e Peru, ona o lo lato teltonunga whale lotu i utaia. O lo au mai aini au o ngai fete nai ma le teltonunga wha Kerisiano. Ma le tūlanga maua lunga la leo a whatatia i ai le tustala leo e Peru i ala na tusi na ia wha maua lunga ma wha tūlanga ese mai ma sili ese tūlanga o Yesu Keriso. Nai lo o teltonunga ia o tangata i utaia. E on tātou mana tua e lua tua inga te tele lava na whao ngā ina e le lotu i utaia e tua ina ai Yesu ma ta pena ai le maliua i Yesu e tangata i utaia ma te ulia foi o le te leo fite na inga na whea ngai ma Yesu i na o onga e leo ni fite na inga ma le malo Roma. A o le fite na inga ma le lotu i utaia. Ma o onga tangata o le lotu i utaia. Le au wharasaio ma le au tusi upu ma le au wositaulanga. E lua la tua inga te tele lava o laena tu wai ai e tangata i utaia ma tai o le lotu i utaia ma mafua ai o na mana nao ina ia maliu Yesu momo ona o le moli maua Yesu o ia o le alo o le atua moli mau lea na te lea le te iai o tangata i utaia ma lo lato o teltonunga na o le atua lava e le aise isi mea le aise isi malosi. A lea lau a fio mai Yesu mana whaia le awa ongo o ia o le tupu. Ma le alo o le atua wa fio mai i le rolangi. Ma o i nasa te le ai le te e lea ma le fite na inga i le vao Yesu ma le lotu i utaia. Tua inga lona lua
o le whamatala ina i Iesu e sili atu lona i loa ma lona mauti noa o le tūla fono a le atua nai lo tūla fono a Mose ma Mose o le na awala mai ai a tūla fono il tele tonunga le o tangata i utai mai o mea te tele ia e lua o le tele tonunga i le atua ma le whaali mai o le atua e ala ia Iesu Keriso lona alu lona lua o le fina ngalo o le atua i le tūla fono e teita ina ai le soifua ma le ola o tangata e le ono tūla fono a Mose ai o le tūla fono le atua wa wala mai ala ia Iesu Keriso me te tele ia i lua mai o mea fo ia o lo tau ma fai le tusitala o le tusi leo e peru e mo moli tangata e peru ina ia lato i loa ai o le mea leana fetala ia Iesu ia i lato a so i fua mai e moni o ia o le alo o le atua o ia na whaia ai e le atua mea umalava o ia foi o lo whaulu iai e le atua mea umalava nei se senga o le mawhauwhaunga leo le tusitala o leo e peru ma le talitonunga o le apostolo Ioane i upo lo whato mua i foila na tusi e whamatala ai Iesu mai le apostolo Ioane sai le amatanga le upu sai le atua le upu o le atua foi le upu o ia lava sai le atua i le amatanga na whaia e ia mea umalava le foi se mea tasi na whaia e le whaia e ia sai a te ia le ola o le ola foi o le malamalama leo o tangata al mawa whaunga foi lea na mori e Paulo i le kalesia i Kolose e wha matala ai i tangata o le kalesia i Kolose o Kolose le tūlanga ese o Iesu Keriso me maia Paulo i le kalesia i Kolose o Iesu Keriso o le whātusa o le atua e le vaia o le ouru matua mea uma o whaia o wana whaia e ia o mea uma lava o mea i le langi ma mea i le lololangi o mea e vaia ma mea e le o vaia o ia foi o le uruai o mea uma lava o lo whātu mauina foi mea uma lava i a te ia o le tatala ina la e le tusitala o le tusi o e peru ia lana tusi le whaupunga lea ua avea matua o Iesu Keriso o ia o le pupula o le mamalu o le atua ma o matua tusa lava ma le atua o lo whatu mawena e ia mea uma lava i lana awhionga mana na wha mama ina e ia tātou angasala o na nofo ai lea o ia i le tūtau matau o le silisili ese o ilunga o whapeo na silisili ese o ia i a ngelu. E lima ni a o onga tā ua e fia pai e launga e na ia tātou manino ai le whamoe moe o le tusitala o le tusi lea. Nā lai o na ia tusia le tusi lea ma momoli i tangata e peru ma le whamoe moe e na ia lato i loa le se senga o lato teltonunga whale lotu ma Iesu Keriso le alo le atua na fio mai ma na o sia le taulanga o le whao le tanga mai o onga nei e lima e whamoe moe o le a tau fiofi mai e tātou mai mafua mai a onga nei e lima mai upo le matua o Iesu Keriso o ia o le pupula o le mamalu o le atua ma o matua tusa lava o ia ma le atua o lo whatu mawina e ia mea uma lava i lana awhionga mana na wha mamaina e ia tātou angasala o na nofo ai lea o ia i le tūtau matau o le silisili ese o ilunga
ua whapea na sili ese o ia I angelu. Ea onga mo mua. O Yesu Keriso o le pupula o le mamalu o le atua. O Yesu Keriso o le pupula o le mamalu o le atua. Yesu Keriso le na o le alo o le atua. Ae o le atua lava lea ua whailoa mai le lololangi o tangata ola. O le whaalinga lea le atua I le lololangi o tangata ola o Yesu Keriso o le na fio mai. Lo whaingoa ina e Yesu e le profeta o Isaia e whapea o ia o le Emanuelu, mai o le winga o le upu Emanuelu, o iai tātou le atua. God is with us. Mai o le Mesia valo ia e le profeta o Isaia o ia o le atua wa iai tātou. O le mōni maufo le apostolo I ane winga ia Yesu Keriso le upu le atua fai mai ane o ia lava sai le atua I le amatanga. Na ia faya mea umalava, ele ai foi se mea tasi na faya ele I faya ia. Sai ate ia leola, o le malama lama lea o tangata. Ua pupula mai foi le malama lama I le pō liuli, ai le manu malo ai le pō liuli. O Yesu Keriso lea, I le whamatalanga le apostolo Ioane whamatala ai. O le whaalinga lea, o le upu lea le atua na whai ai le langi ma le lalolangi ma meo tumuai a le ua fio mai I le lalolangi. O Yesu Keriso, o le pupula o le mamalu o le atua. Hao onga lona lua. O lo whātu mauina e ia mea umalava I lana afionga mana. O le afionga mana a le atua I le ngata na ia whātupu ina ai le whawhanga. Ona fitalai atu leo le ali na malamalama ia o na malamalama ai leo. Le upu a le atua na whawhua ai mea uma. O lana afionga foi na le lei ai mea uma. Ona fitalai atu leo ia ma o sisila atu o ia ua le lei. O I le asolua o sisila atu o ia whauta ua le lei. O atu le aso ono na fitalai lea ma o sisila o ia ona whai mai lea ua matua le lei. O lana afionga mana malana sila I mea na ia whaia o lo au mai ai le matanga o fie ma le lei o le atua. Mai le upua le apostolo Ioane sai le amatanga le upu, sai le atua le upu, o le atua foi le upu. O le upu e leni o lo suia I le upu Samoa, o le upu e leni o le locos, o le winga o le upu, o le afionga, o le saunoanga, o se malelenga ua fai. Ma o lo fa matala ai le malelenga ma le fitalainga le atua e ao iai le whainga o mea uma a le lai fai mai le apostolo Ioane o le upu le nā le atua sai le atua I le amatanga. O ia foi o le atua a ua fio mai I le lololangi. Ma le upu foi lea na mafua ai o na whai le tangata I na ua feta lai ane le atua I nā tātou whaia I o le tangata I lo tātou whātusa I a fōlinga I ai tātou. Le afionga mana na le atua I le ngata na foa ai mea uma o le foafoanga. Ai na foa ai le tangata I na ia whai ma whātusa o le atua. Ea onga lona tolu.
na whamama ina e ia lava a tātou anga sala. E le tautonunga o tangata e Peru, ma tangata Israelu o le whamama ina o anga sala o le osi ina leo tāulanga i tino ma le toto o manu. Ma o lo lato tautonunga lava lea na mata mai lava i le tala o le whianga inga tuai, o le osi inga o tāulanga, ma le toto le tamai mā moe e whai lea ma au wala e mā ngalo ai ang sala. Me lea lai ona tele o singa tāulanga tangata i utai am tangata e Peru. Au lea lawa mo li mauli tu stala i le au e Peru ma whai atu e le ai. Alau na whama mai ina tātou ang sala ona le alo le atua na fio mai. Me ai se tāulanga o tino ma toto o manu e ma whai ona whama ngalo ina ai a tātou ang sala se i vanga na le tāulanga na o sia e le atua e ala i lona lavalo pele o Yesu Keriso. E foi fai maele upo i one wau wha pia lava o nā alofa mai o le atua i le lololang. O iau mai ailo nā tali e toa tas ina ia le whano se tas. Whatua tua ia te ia. A ia maua e ia le ola whawawau. Tau onga lona wha ona nofo ai lea o ia i le tū tau matau o le sirisiri ese. Wha upunga leo le nofo i le tū tau matau. O le nofoanga leo o le whaeaina, o le nofoanga leo o le whamasino ina o tangata, o le nofoanga e iai le mamalu ma le sirisiri ese o le nofo ali o le ali. E whai mai o le nofo ai leo o ia i le tūtau matau o le sirisiri ese. Nofoanga leo Yesu Keriso, o le nofoanga o le whatuatuaina. No foanga o le mamalu, no foanga o le whaeaina, o le no foanga e ma whai ai o nā vea, ma pulu vanga o le tangata ang sala. E na ia whaola ina i tātou i lona alofa tūnoa. No foanga le nā lewa, mo le maulu tu stala o le tusila o e Peru, o i nā lewa sao whai ai, lo tātou ali whaola o le alo le atua. Ina o mae ona ia whaia le tāulanga o le whaoletanga mo le whamangalo ina o anga sala. Ea onga muli muli, ma o le awa onga foi lea o loa vea ma o ngāta tonunga le mū o le tāupu lea mua mua sa tātou whaitau ina o lo whatusa tusa ai e le tustala le se senga o le tūlanga o angelu. Ma le tūlanga o Yesu Keriso le alo o le atua. A toi whaitau le lei i le whaiupu ma le mtaupu a tō lea sa tātou whaitau ina o le whamoe moena o le mtaupu lea mua mua. E na ia whatusa tusa le se senga o angelu. Ma Yesu Keriso le alo o le atua. Lea lai, whai mai le. Whaupunga le tustala. O whapeo na silisili ese o ia i angelu. Pei o na sili o lona suafa ua maua i o lātou. Ma lea onga muli lea mo le tātou launga e silisili Yesu Keriso i angelu. Manatu tangata e Peru a angelu o ave fe au ia e lātou te momoli na maile finangalo le atua i tangata. Ma le lalolangi pe ona o whamatala ina o le tele o tala o le whenga inga tuai, e o mai tala o le whenga inga fau, e o lava i le whanau mai o Yesu, tātou loa le tele o whaalinga mai le atua e ala i angelu. A le alaua, e maltus tala le au e Peru, i tangata e Peru e le ai. E sili atu Yesu Keriso. Nei lo angelu. Telo vaenga o tusi lea pe a whai e maua lea manoa e whaitau ai. O lo whai ai e le tustala whatu susanga ia. O le maua lunga ese o Yesu nei lo angelu.
O le maualunga ese atu o Iesu na ilo perfeta. O le maualunga ese atu o Iesu na ilo Mose ma tulafono. O le maualunga ese atu o Iesu na ilo os taulanga ma la tu taulanga ma le mepa ia o lo iaia le o singa o taulanga. Ma o mea o mai o lo fatu sa tusa e le tustala e fai loa ai le tūlanga ese ma le winga ese o le tūlanga o Iesu Keriso. E mfitalai Iesu o au nei o le ala ma le upumoni ma le ola. E lea luatu lava se tasi il tama pe a le ui mai a tia. O le wala lea mai o le tūlanga ese leo Iesu Keriso i le vā o le tangata ma le atua o le awala lea o le upumoni lea o le ola lea e mawhai o na ola ai le tangata o le awala atu ia Iesu Keriso. E na o tusi a Paulo i le kalesia i Filipi mana wha matala ina le tā ua o le maliu o Iesu Keriso i le sa tauro o na wha pele o upua le apostolo Paulo o le mea lava lea. O le mea lava lea o lo wha tau le maliu o Iesu Keriso i lunga o le sa tauro. Mai a Paulo o le mea lava lea. O matua wha ea ina ai o ia e le atua. Ma foi na atua ia te ia le suafa e sili suafa umalava. Ina ia to tuli o tuli vai umalava i le suafa o Iesu. O e o i le langi. Ma e o i lalo le lololangi. Ma e tau atu e lau whaiva umalava o Iesu Keriso o le li lava ia. Iei uai i le vi inga o le atua o le tamā. Whamoe moe leo le tustala o le tusi leo e peru. Nā lai o na i tusia le tusi lea o le tusi ia e peru. E na ia whamatala i tangata e peru. Le tūlanga ese o Iesu Keriso. Pe a whatu sa tusa i mea o lo wha o ngā to tonu e tangata e peru. I la latu tāpua inga. E o mai lava le teimi nei o tō telo tangata e peru lātou te le te tonu ia Iesu Keriso a mea o lo lātou mesia lea na valo ia mai o lātou perfecta. O mai lava le teimi nei. O telo tangata Israelum tangata e peru, tangata i utaia lātou te le ta lia ina. O lo tū maupea i lātou, i la lātou tāpua inga whai utaia. Mō tātou o tangata kerisiano, o lo manino le lei ai tātou, le finangalo le atua, ma le whe au mo moli mai o le tala le lei ai tātou, ma le tū langa ese, o le alofa tū noa o le atua ai tātou, a wala mai lo na lavalo pele o Iesu Keriso. Peo na moli maule apostolo i Ioane o wawa wha pea lava o na alofa mai o le atua i le lolang o ia au mai ailo na atali e toa tasu. E na ia le whano stasi e whatu tua i ate ia. Na ia maua e ia leola whawawau. E o tātou te tālo. Mātou whalongo longo lava ma le manino i lo whetalai mai. E tusa male alofa tu no o elo mātou atua. Na e fio mai ai le lo langi ala i lo lavalo pele o Iesu Keriso. O lewa na whai loa ma whaali mai ai tātou. O e lava o le atua alofa ma le atua anga le lei. Ma wana whaia le tāuranga o le tongi ola i lon soi fua ofo ina mai. Ia tū mau ia te oe le viinga, le whamanu, ma le whane tanga e whawawau. O loula swafa o mātou te tālo tuai. Amen.